Pedingo dia po eson alam banggalah lo ilitum karbiang long ke ilitum mapansin ng panong pilo setame non het jong puti rang sango pena paklang pon lo je labangso akebe benguli akai tum ko puson se ilitum karbi akai pan kelang red pen la puson alam kaning jema pukela ke siang tek lo de areng ke lo alam pen ke alarm polo mane nang no long hedi ituman no long isi nang apar julu kece ke biak hetum jenang ke dong sit ang teglo kasi itum karbiang long asiam tuliram rong hang pan pulo benguli sama setum kang duk wok apot kali pu kang tang ra kaposit nang pan ke siam nang pincong tan itum lapen nang apa sunjitan itum pusi bang media long silake kaning je pres hala kopilo ho pe para long sidang tok tan lu pulo tang te lake siam panco leke lang selet kali lo itu ma pananta nang kilang ropsi lake ili tum pan labang so alam theke tum charju duna kok lo lasi tum ning chi binang po lapen nombor hinia bangke laha benguli sama setum konat ajak kong pensi labang so alam the kaning jelong po ajir ding klui pendame ili tum sar nang than bom lo pir theka kontrol ke acabi ke aron helu de ke blogi tame kang kiri tame constitution yang lo lake aron lo acabi boleh tum pudam dena indang de la pensi pirthe ke balance bi bom lo paching bar bom lo non karbiang long otomas council long ili tuma phan kar bi la pena ka prek inglong arada phan ki pareng berji kerai komja phan ituman 6 sidul aron alo itum phanang bilu labang so 6 sidul aron pensi tum long le phelang vote ke joga jakong anpad ame rong asara tum phan jakong gi pi di anpad ame tum kar bi aron teng pen pisar pusar ha aprang pen ke dotang aron andame cerai kom una jakong dak tum phanai pi dulu setame pini kar biang long autonomous council tum ko pe polo tek tek ke tek tek polo tang de il tum aki lu phan si tum ing rai rong ti polo tangka phan pe rong di dia polo nasiladak political science long dak tok ta do Aristotle po munit nili nang purhi pidat po Aristotle described man as a political animal ili tum phan राजनीति long राजचारी long ke ili tum munit atum ke isi amarat apiason lo pusi dak tok lo Aristotle pokai political thinker polo la राजचारी anpat ame gyan an gelata inod lo ke the kabang phulu he even declared that a man who lives outside the state is either a god or a beast lasi neke politics along ke thang ka chira tawe pukomania bang phubang kaning je pulo tang te la somunit ke arnam kalite ko pina marada pilo hi ilo bosi Aristotle da ke pulo nge non komania bang phubang ning je pik common alam ning je pik ei nang politics long dore de politics ke letara hormu akete hormu pusi mane atun ke sonse gyan bipi rong so dam pa nang ke chali le dam beno he politics long ludu nang ne pusi thanji seta ili tum hem prek ke palongya phantame labangso a political pensi tum kaching vai pensi longun po e det elong related ai komitame labangso a political pensi tum longun po puthe kachini ne bangke politics poko pima hala bang chini ne de politics polotangte isi